Hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu radi lerem rati zote Chief Minister Puzoram thanga kai shwai sarkar Council of Minister to tlemati danglamin Nimin Khan Cabinet Minister thar pali laklu anni Governor Dr. Haribabu Kambampati an Mizo mipuita Christmas le kumthar du sakna chibeya book Prime Minister Narendra Modi chuan kumsangni somni pathum chu bu tunchin warkum International Year of Millets ani angin nasataka hma le turin MP te acha Bannu khopui Pakistan sipeite beipui thaka firfiak ni arin helmi somthum pathuman thi Chief Minister Puzoram thanga kai shwai sarkar Council of Minister tutlemati danglamin Nimin Khan Cabinet Minister tharpali laklu anni Cabinet Minister tharpali pukelarin liana Pulal Chandamaral te Pularat ki male Engineer Lerin omate hi Aizawl Rash Bavantwala Governor Dr. Haribabu Kambampati anrin omna thutiap tirina laluta laklu inkhom hi Chief Secretary Dr. Renu Sharma inakai shwai laklu inkhoma hian Chief Minister Puzoram thanga Deputy Chief Minister Puton Luya Speaker Pularin liana Sailo Minister dangtele MLA te baka misombik te antel ani Minister tin nachan pual tur hinimin Khan siam fel ngal ni in pukelerin liana pulal chandamaral te le pularat ki mate hian Minister of State an nilaya an department chande an changchun zomdona pukelerin liana Food Civil Supply and Consumer Affairs Department Local Administration Department le Fisheries Department achangzuyanga Pulal Chandamaral te in School Education Department, Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department le, Printing and Stationery Department, Pularat ki Rural Development Department, Land Revenue and Settlement Department le, Information le Public Relation Department te achangchun zomdona ni. Cabinet Minister laklu zinga Minister thar omchun Engineer Lerin omachwan Social Welfare le Tribal Affairs Department Excise and Narcotics Department Sericulture Department le Animal Husbandry and Veterinary Department te achangdon ani Puzoram thanga kai shwai sarkara hian Cabinet Minister nilai panga anumsa a Cabinet Minister pali ombele ta ka hian Cabinet Minister pakwa anidon ta ani Minister of State Robert Romoya Roy tele puti jela nutlwanga te anla om ani Governor Dr. Haribabu Kambampati an Mizo mipuite Christmas le kumthar du sakna chibeya book Governor chuan Christmas tulal iswa pian hlim le lom taka manhunani ati a he hun poimo tak leile van in remna nia hian remna le muane chu thupui berni se remna chu tunlai khovel in hirnghauna le boina karami te mamo berani ati a he huna hian lal iswan midang te hmangai na le na azir ti chu sharingin midang te nen in ngei dam ton na thinlung Khamwang taka lengza tura mipuite afui thu asoyani Governor chuan Mizoram churam moi big sikle sa thu a po munuam em le achung borak po thiang him tak ani ati a state chung mun sang te afan kwal to thu te khwale tuite po abyak nual to thu asoya Mizo mipuite hoi homna le inlungral tak anni na te amu thu soyin lom omati thu le chanmar le zwal chu lotlina lian zo khen tu ani thu asoi ani Lar sap chuan Prime Minister in India thar le into delna alo swang to chinpo Central le State Sarkar malangna an thlop tlat chu ati hlotling tu zinga Mizo mipuite antel nge don ni a mu lok thu asoibok ani Governor chuan Central Sarkarin mason atana malagna sang akalpui putte chu nge event har turin Mizoram khwale tuite acha a heng malagna poimo takte hi adong theitu apyang te chu changkai taka man tum tura du sakthu asoi ani Governor chuan kumin Christmas a hian shipuileng awanga mi harsa jokte thenghil lo turle chanpui turin mipuite angena kumsangni somni pahni chu thla liam ani le don ti soin kumlo thar tura po khwale tui cha in aram masona le aro puile zwal zel nana ati turte ti chunjom zel turin mipuite acha ani Lai Autonomous District Council Office chu kuminatan Nimin Khan khar ani a kumthar January ni soma honle ani ang Kuminatana office an kainin nung ber Nimin Khan LADC Nwaya Department sang te chu pathian hena in hlanin Christmas le kumthar hlim taka mangturin du sakna anin hlana chumalam kha office na poimo kuminatana ti felngai chi te ti felnan thoktu ten an manga LADC Chief Executive Member Puvizir sanga chuan mipuite Christmas le kumthar hlim taka mangturin du sakna ahlana ni CEM hian Longlai District MJA te thingpui inpuin Longlai chanchin bumi te mani hlokna ringkot umlawa ramle namdana theitop an chwa chin chu achwan omti thu soin achul anga sarkar fin chwa konga channa sau turin acha a
MJA Longlai District Shwai tu te pu in District Council le MJA ten an tho hona chatak an nei chu lom mamati thu soya LADC Sarkarin Chanchin Bumi te din mun shereng chunga du sakna thei ang te an ngei to shin chu an changkai pui hle ti soyin LADC a thokte chu hlim taka hun pu mang turin du sakna a hlan ani Christmas lom turin lunglei khopuyan in bua se chaumek zela kumdang ang eroin kon chele bazar na mun siambel ani shan law bazar mun pui supermarket ba ka ache vela ero chuan thil zor na mun siambel ani a kumkal ta lama chuan sai kuti hole tennis court hlui le ache vel kong pui dunga ate chuan thil zor siambel shan ani lawa kumina chuan heng hun te hi thil zor nana siambel ani shan law heti lai hian akha tokin charity concert le carol service ne ani za uzawa nimin po khan MZE le MZP changdun chuan kholaya charity concert an hwai hota ansum mu te hi chanpui ngai te tan an hlanang 3NH Assam Rifles po in Satlun helipeta vo ina changa kumthar January ni ria thleng o tur Christmas carnival an hwai hotang 3NH Assam Rifles te hian Satlun helipeta hian Marchak State alian ber tur Bethlehem RC lem fit somru pakhata sang an siama hun hlatak achang pu a lang thein en tu le thalak pui anom nualani lunglei police te pu in kholaya help desk ta in mi pui te tan ol sam taka ko thein anin chop chhuak ani heti lai hian lunglei khopui chung kong chelu tuk chu siam that mek ani a kong siam awang hian lir thei kalvel dan ti danglam fo ani awangin traffic jam am deuh renga kong pui cherei lutuk awang hian kholai che po mi pui rel ruwa alang lo ni in lungleya kan correspondent chuan asoi ani Nimin Khan Sport Minister pu Robert Romoi roite chuan Chakma Autonomous District Council in kumsomnga atlin lom na chungte halipet zola ahman pui he huna hian pu Robert Romoi roite chuan Chakma area a Mizoram Sarkarin masona na atho mekte asoya lungsen na changa chungte Inkar Electric Tower te siam mek ani thute chungte Astratar Football Ground chataka zo fel ani thute chungte P a Community Service Center sakmek ani thute chungte si a standard volleyball court le basketball court na chanmek ani thute Kamala Nagar College a hostel building sakmek te le EMRS sikul chengnoi sangkhat zaruka sak ani thute atar lang ani Sport Minister chuan Kamala Nagar College be chanin ICT department le Nilit Changkopin IT Skill Center andin thu asoya chungte le Borapan Suri Inkar kong pui po PWD in cheng veibel cha somli pathum le noi somriat pakhat senga siam atum thu chu chungte le Borapan Suri khochung mi puiten SASCI manga siam chat ani thu asoibok ani Sport Minister chuan chungte Astratar Football Ground cheng noi zanga somthum pahni le singa senga siam zo thar chu ahong hala he khelmual hi chakma area chunani awangin chalai te alom pui ti soyin sikul sang te puin mang changkai se du thu soya IN Kol tu Field Management Committee mumal taka duan ani tur thu asoi bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan kumsang ni somni pathum chu bu tunjin warkum International Year of Millets ani angin nasataka hmale turin MP te acha Prime Minister Narendra Modi chuan Parliament House complex a BJP chut khoma thu soyin na kumsang ni somni pathum chu International Year of Millets ani angin MP te chu bu tunjin warkum ti hlotlin nana na sataka be pui thak turina cha a Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi pu in bu tunjin hanga nutrition campaign ni te le India in G20 chut khoma bu tun poimo na palai ten an shia theina na bu tun hanga eitur siam chop an tum thu asoi ani Indian Smart Cities Mission chuan Digital Indian Awards soy mo na sang be platinum icon sang ni somni pahni adong Nimin Khan Ministry of Housing and Urban Affairs noi scheme pakhat Smart Cities Mission chuan India ram khopui sang te tan information technology manga chinchia le da chatkonga changkai em awangin Digital India Awards sang ni somni pahni ya platinum icon adong Bannu khopuya Pakistan sipe te be pui thla ka fiak ni arin helmi somthum pathuman thi Tunkar Top Khan Pakistan Rama Banu khopui chunga Counter Terrorism Department Center while tu fiak ni rin helmi somthum pathum de chu Pakistan sipe te be pui thak na an thi a he thu hi nem khetin Pakistan Defence Minister Khwaja Asif chuan an mi man te chu chwa zelen an ni thu le chen khatin hliam te naw an tor thu asoi Chanchinthar puan ti top nan atlang pui Chief Minister Puzoram thanga ke Shwai Sarkar Council of Ministers chutlema tidanglamin Nimin Khan Cabinet Minister Thar Pali laklu anni Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati an Mizo mipui de Christmas le kumthar du sakna chibeya buk
Prime Minister Narendra Modi chuan kum sang ni som ni pathum chu bu tun chin war kum International Year of Millets ani angin nasataka hma le turin MP te acha Bannu khopuya Pakistan chipe te be pui thangna a fir fiak ni arin hletmi somthum pathum an thi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani